Anar mala kenyam ka na dialten content barwani lingwasa me biya kamal ka nur online tv channel anda maduni shan kod nyak mali anong right ne te kon ka jo mi bi kon lingwasa me jo bana ling be ka human right watch neten content latilat korodian la ka ling kare which ki wi mon keliu human right watch ken kuma kirma yaddi jogan onena kana gor ken Dr. Machar no de jadi look lung meteka pair no jokan kum kirma yadit ano en ta dana ba process ne ba kalat keje no wa gor je no de ke look a pair atel bongre ki atel o bikan kaj bikan matin ko ngai kona mandan ala charges nitin content cha kam Dr. Machar ko jen baje yen ki baje look ke wa ka tibe beje long do badana ci kum kirma yadit je ala keje ka jo cha ko lat gwazmen tama ci human right watch kan jo mo kana lat no chirami chale nya gwa tutpur researcher ka Africa division of human right watch cha jo cha jela do ne genetin contin cha yen rai wika South Sudan a jene de ka look fair ke fair no de do dan look ke no de ka look ni gwa atela do me de bongre de lat ke je chikan jo mo chikan la no akene gol kana bon wona na akane de kona cha yen gor jen wo de ke luka ta dan la international community la kana luka je la international standard no akaken ba de ke luñ ba ka do dan la na luñ ke je ko mi jiram mo mit pin mit loka ji wala roji ba ka shim more den be je kana cha gor no jin baji jako baji pino ji ka shim more gwa dan cha ji yenten an jo chalat gwasame micha kana no chikume ano che procedure ke dutin kona baram baje yen keje micha ka gur nyu de jen wo aram mo pointe awade jelun ateleri mudo dien mudo kujimi ko micha ngaje no jen chaji ko lo tele je dwer awade je dilun che nyagwa che jomo che jelat chala de wona ne arami mo micha yen kim pai yen wajin la jay yan ke ka kortan jendang rido ngwan baji nang ka court ke gwada dan to ngotegatin baji la gwada dan ne dial tegatin baji present ko ba case do baji ngaje no case meted within 24 hour but ngai kon madana chalat ka kuma Dr. Machar kana neke no kan ka kam chuong ki rai din dan de kan kula let keje so konen jeno ken tigatin ka pes dang bakel reiti jien no gwam mi chaga luktin ka chikara kana tin chenga chi mana ken chikara de dio je pan chana je ngaje no ne chi dob lam jaram dan chi je ken chigde ki ka chi mana batana ken je ka ken so jo mi chagu je no chi chung ran mi chaji yen la tok no ala ja gur no jin ba je dil nang niam lok ko tan yen dang ru dungwan den ba decision ba je kulomek ba chi kon ngaje no en kume je ne to kon to kel kering ma cha che yen ka tane ke che yen ka pet to chop ko bakel chikan la wona ne kan ji human right watch kene wo mandana chalat anetin kontin la ne kirmi yadit ke do badana chikan reng ma charge kan yen gaje kan ji kware wa ken do badan ende na de ke yen gaje wa ken kolat ala netin ala do bala na kula lokaje no ba gor wa ken la chirma ngai kono ken de kontin la national security service ke NSSS ne de kontin ka South Sudan la ne kirmi yadit tin wana wa ka keb gontin kon tikitin wa ken duptin kon de na de ke yen ke je ken gor ka do banyam wajin mi chaji yen baji din nang nyam lok no ke kortan yen dang re ngwan ken mi shit kan mo ken la let en kum no mone cha ko la de wona ne jo ke kum kirmi yadi din o de dubdi ala kon ti la lat ke tin lat ke international standard de ken dil gor but ken kirmi yadi kan je le mi chena mo ne ka gwade da ne charing ma char cha yen tin nge chen dang re bakel ko pay diok ron kin dang rawi jan dang rawi de diech karing ma char kana jago be je kana no ke be je ka bonde bar mi chede na me wa chiang mi chodo lut nyodo jen o tele pere gwada dan cha na cha yenten ka changa welkel ka jen pay bongone me Minister of Justice Ramadan ante ne kon tengot pindien no chikala do ne cha ne de jan dang rawi de kel atriang ma char tin Dr. Machar wa ken cha ka cha ke serious crime ke ka dom ma chalare ken go chika kor chikana latlet ke chikan ke chenga jek manyam wa cha ga cha kalyanat rawde cha ke treason ken crime against humanity ka do bran kalat ke je
kure dana ci tuok belken Dr. Machar ka jodan ci kan lat gwas mene ken ji Human Rights Watch ken lo din tet ka manana chalat ko kan procedure kan ka kon gor ka jodan ci kan lat ke je ken mi cha procedure cha ka gor de teriak ka jodan chalat gwas me jordan bana nyok mu kwen kon gwas me chala do ne cha geng ni ti chop ko kudang wan ti la members geng members ti chop ko kudang wan awaken cha ka kep re which ka numli wachi ka mekien chicken ka surrender gwas dan en ci kor ci toktin awaken ne ti la ken nyin ke kumere which ni mi ka numli ngai ko numli e bodo dum sa Sudan ken Uganda chala do ne ti kudang wan ken de to ano cha gurno ken ke chala do shi ka mekien chicken ka surrender chicken kam kum kin ma yadit ka jodan chala watup ken ka ko ken chika chuch gwadan tigatin ka chicken gurno te ka kur mu dong de to kam dien ken te kon la ne kume re wichin winami chala no ken cha mekien cha ka surrender gwadan chukur cha de to ka kam dien ken te kon te la security me yerdan te numuli municipality Keystone Equatorial State kala do ne yani de kudang wan ken de tone no wa chika ben ka mekien ka chikan mekien chikan ka tup lora bang no ken chikan gurno bikala ga ke kume cha mekien cha ka surrender ka kume chala do cha ka kam governor Lunga according to Lunga governor Lubong jaram dana la query which in winami chala no cha me to cha ka surrender ka kume an 18 kon tila deni ki ne de kon tila gangster ni ngai kon geng ni kon madan la dien so geng ni kene de chare la ki chare in group shika de ni aka tel ka gwam tigatin ba charo den group lo la kana gur no bi ka nying na bi kan ka kwal ke bi na bi kan ka na gwad dan chicken ga jektin na chala de no ken chicken me ken chicken ga saranda ano ken members of gang kene de choko kudang wan ka jodan chalat netin content rai wechen winami ler dien ban nyoko munyo kono gwasme bana racha ka jomo chalat ne jo chalat gwasme de kono nyoko me kwen kone atada ne chalat Nathaniel yet chala do ne ajani shugarodian wo ka kume mentikir me yadi tin ala peace agreement da ne chatan kene charodin wo tin tama chicken met ke kume kir me yadit no charodin wo ka chicken declare revitalize peace agreement kene cha collapse ko cha Dr. Machar cha je wo ke cha suspend kene chine malamo chine bila gor kene mit ke malum ba gor gwasme binay badil nyong nami jidit nyok kalani ka ngai kono no ba peace agreement no din ba le nyok mata ngaje dera run ko ke dera kanong ke ba procedure to ko ken bagal gor nyok ka medan meta ke 2018 peace agreement eno cha run cha kanang bane bad me cha re le ka chikir che no ka chi Dr. Machar che no ba mal ba je tan jen do be dane ku power sharing ko ben ke ba right now kume a chemi chire no mo che nyok mu ku ja abandon ajen mi cha ko la da Nathaniel yede no chine gor no ba ro da le ling ke kume kir mi yadi de nyok jo me gor jeno de nyok ya kel tuje pero jeno jin bi video ni ko ken bu nyok ki bu ken ling gwad mone tuje pero jeno jin bi subscribe ban le ni je kale redien bi atemal